Mbola tsara voaka malagasy misy vidéo ty ataoko satria le raha répétitif le zava-misy eto tsy anony agnarana ary tsy volagn'olo tsy mahay fa kanefa misy erreur ny teo aloha maro amin'ny fivoarana atsika zao eto zay mitoloky manokana amin'ny président de la république ajena mitoloky manokana zay amin'ny président antenimera-pirenena ary koa amin'ny ministre de la justice ny tenay dia tsotra ihany satria ivolaniko répétitif hitanareo zo ty anareo plus suivren'olo ary plus taniasan'olo koragna amin'ny Madagasikara ary premier ministre zay vaovao farafarany zao ny afatra manokana ho an'ny ministre ny fampianarana ou ministre de l'enseignement fotoagna zo mandeha mois de mai atsika mikoragna le 1er mai fa ny zavatra tiako ambara ary tiako farita Madagasikara mijaly ary voaka côtier lasa ambanibanina lazegna hoe fa anareo tsy mahay anareo bado ny mampalahelo le raha volaniko répétitif tamin'ny fotoagna to aloha maro ange côtier raha ohatra izy mangala baka afaka baka mahazo mention bien na très bien fa kanefa le sehatra ny fianaragna anany mifaragna a Madagasikara tsisy ny bourse ho an'ny côté izy atsika zay tsy mety ambandesa koa tsy raha donc misy piston ko fa haizagna fo tsy possible côtier afaka baka mahasomy bien mahasomy très bien ho lasa mianatra ty andafy ino zavatra mitsanga raha fa avy eo ino zavatra mitsanga raha fa avy eo atao hoe anareo côtier anareo bado satria tsy mahazo bourse mianatra ty andafy fa ny sasany merina ohatraohatra tsy milaza hoe keny reo tsy manjary non fa kanefa sambolo tia ninazy 90% ny merina mahazo mention na afaka baka mahita lalagna mianatra ty andafy fa ito za ivolagna satria zo andeha CP6 aloha to mbaratonga andeha koa BPC de io misy baka fa ito zay miangavy anareo monsieur le président de la république si premier ministre ajena ary président antenimera-pirenena sy ny ministre de la justice amaragnan'izy ministre ny fampianarana zay aloha ny mampalahelo zay côtier ambanina ekenay fa kanefa kosa laboly amin'ny fotoagna zo amin'ny tagnana anareo donc anareo ny responsable ny fahaizany zanaka côtier ary zanaka côtier voany ampiseho manomboko taogno ty mandraky izay fa zahay mahay ary manampahaizana mba tsy ambakeny sasany zay mangataka le gniny zanaka côtier afaka baka mahazo mention tokotro andeha hianatra andafy fa kanefa misy mpanakatsakana inona atao hoe mpanakatsakana ny mpanakatsakana ao amin'ny TLS ny fagnanovagna tsy TLS fa ao amin'ny visa zay mangataka raisinareo andraikitry ary eto zay mitoliky satria izy volaniko atsika andalagna ny fagnapitragna état fédéral
tolika zay aminao madame Elena satria anao nilany mbahoaka tamin'ny tambanja sy natao latsabato fa lasa tsangatangana le izy ianao nilenay donc voalohany apetraka aminao ny fatokisana matoatsika mitady etat fédéral dikan'izay hitatsika fazina mangotsika faela agnatin'ny etat fédéral ny zavatra volaniko zegny madame zay mitady anao mitsanga anao magnano annonce le gneny zanaka côtier mahazo mention bien na mention très bien magnano demande de visa sy tokotro ikenareo refusé tompoko raha ohatra ka mbola misy zanaka côtier en fotoagna tsika miegny zo mahazo baka mention bien et mention très bien andeha hianatra ty andafy refusé ny visa anareo ny responsable ekenareo ny fagnambaniagna zanaka côtier satria marary zahay raha zavatsika nge isaka taona raha ataotsika sur 100 0,5% ny zanaka côtier ny mahazo visa zegny andeha hianatra andafy 99,5 merina ny mahazo visa andeha hianatra andafy tsy foko ny volaniko fa kanefa le raha plus important na ino atsika côtier ny an'ity tagnatin'ny taogno maro na sahainy zanaka merina tsy asaky asarazana na sahaindreo ary ny badoindreo alors que tsika mahay fa tsika mahay amin'ny alalan'ino alalany tsy fandraisana responsabilité ary afaka ifantako volagna anakazy fa ny olo mahazo visa na misy bourse na tsisy bourse mandeha mianatra ty andafy zanaka merina tompoko zegny aviany ro magnambany mandatsa raha ohatra ka anarotsika jiaby zao président de la république premier ministre président intérimaire ministre de la justice ao koa ministre ny fampianarana ary amaragnako izy Elena Bezasa ça veut dire bolo ho an'ny côtier ianareo zegny ny atikanay parent atikanay zay malagasy oentinareo zay malagasy valivalenareo amin'ny fampandrosoana ny fampandrosoana le karakory ataony côtier iaro anareo alors que côtier mahazo mention bien en bac na très bien fianaragna anany tavela Madagascar alors que merina afaka baka na mahazo mention bien izy na tsy mention bien izy tafianatra tafanohy fianaragna anany aty ivelany io ny tokotro zavanareo marindrindra ary tokotro idiranareo laliny fa raha mbarako zegny raha important za mino sy matoky andrivo ny zanaka côtier naty fianaragna jusqu'à bachelier tsy nafaka nanohy izy aty andafy na nanohy izy Madagascar fa tsy considérendreo tompoko satria zanaka merina mandeha mianatra aty andafy izy fa mahita partenaire iarany hiasa raha ohatra vita fianaragna anany de deux mahazo asa tsara izy zava ty andafy ange mialatsiny am'le volagna tsy hoe tsy fitiavana tsy alipoko raha ohatra zanaka merina nandeha nianatra ty andafy na vita fianaragna tompoko lahy izy tompoko vavy zava izy bien placé na izy tsy nahazo mention izy na izy nahazo mention ke na ino ny zanaka côtier araha zegny dredrezantsika jiaby aoka loatsika hidika amy raha plus important ekeko
atsika mitaky passeport atao amin'ny faritry, mitaky nino atao amin'ny faritry, fa kanefa kosa ny lasa hitatsika raha zay fa zao amin'ny fotoana zao tompoko lahy sy tompoko vavy mitsangana ianao monsieur le président adjena, mitsangana nareo premier ministre, mitsangana président antenimera-pireneny na sy ministre de la justice, gadreo re olo magnano vandivandy regny tompoko, gadreo sereo satria marary zay isika zay volagna eto. Ino ny zavatra azo atao raha ohatra ro manana doctorat aty andafy, doctorat Madagasikara, ny Madagasikara tsy considéré, zay mba nitady fandraisanareo andraikitra, izy nambarao zay tsy mety fanjakana, fa kanefa kosa ninay aloha ino ny atao hoe fanjakana, ino ny atao hoe mpitondra tany sy ny firenena, le hevitry afaka hifanampiana. Ninay aloha tsy midika ianareo tsy mahay, tsy midika tsy tsapanareo, misy raha priorité en tant que président de la République, premier ministre, président antenimera-pirenena, ministre de la justice, igny zay misy raha priorité nareo, fa en tant que zay parent misy raha koa priorité nay ary plus important aminay baseky holo andeha hivolagna fa zanaka côté vendrana, zanaka côté tsy nianatra, zanaka côté bado, zanaka côté faible. Raha mandalo inge zao atsika mandinia tsara bizava atsika magneran'ny Madagasikara, magneran'ny Madagasikara eto afaka manapaka tagnako za atsika gaga ve anao miza directeur la banque merina, anao miza tsako nino place tsara jiaby merina, ino problème baka ao amle fanoizagna le fianaragna amy visa ao misy raha tsy mazava, fa normalement olo koa afaka baka mahazo mention bien na très bien, soit izy misy bourse mandeha mianatra à l'étranger, raha ohatra paranany managna moyen tokotro valide visa-nany, io resanareo fanjakagna andraikitra satria Madagasikara io. Donc tsisy raha tokotoana zegny ny hatakanay ary zegny natao hoe état fédéré, zegny natao hoe état fédéré. Ny raha important, ny raha regny ny hoavy zao tsika mitaky andegna petraka tsy haiko état fédéré, décentralisation, ino zavatra ataony merina atsika mbakendro, atsika mbanindro, alo avenir ny zanakatsika, mbaka zanakatsika mandeha mianatra andafy, mipody izy a Madagasikara, magnody mivelatra na tsaratsara tokoa ny état fédéré. Misy zandrikely ange io magnambara anareo mitady état fédéré après 20 ans izy, normal après 20 ans état fédéré tsara, fa anareo tsy mazaka normal raha ohatra reo volagna atsika tsy mazaka satria ino ny antony, après 20 ans misy signe agnatiny après 20 ans, de deux anareo tsy mazaka misy signe agnaty azaviako après 20 ans. Raha ohatra nareo côté jo io Madagasikara fa nifihezinay merina satria zay nianatra, zay ko ny terme andreo nianatra satria reo tafianatra andafy, donc zay ny technicien Madagasikara amin'ny tritry le bandit de faro magnarakaraka après 20 ans, parce que atsika dikany message ho any atsika après 20 ans izy reo zanaka atsika koa de ampianariny niany après 20 ans reo no vita mitantana, fa zegny igny zegny tsy dirako laly ary eto tsy magnasa fa ny tiako ambara zegny ny atakanay côté voanalohany ary maha parent zahay, maha olobe zahay mananjanaka mampianatra zanakanay mba tianay avy amle tanjony zanakanay tompoko, mba tsy ambanin'olo raha ohatra olo manana doctorat izy nianatra tandafy taty
andeha volagna zanakanareo bado zanakany mbo afaka mivolagna amindreo ty koa docteur anaka nazoko tany France ty docteur anaka nazoko tany États-Unis mitovy atsika io atsika vo mitovy raha ohatra liberenareo raha volaniko zay atsika io atsika vo mahazo angovo satria zanaka merina jiaby mianatra ty andafy ro mivolagna jiaby io ro magnasatsika jiaby io ro magnambany atsika jiaby satria libre ro mianatra ndana lesy mianatra ro afaka baka taka ro roso fa zay mbo miangavy ampitondra tany sy ny fanjakana ampahendrena agny ny vizitsika voa ary zay mitady mitsy ho ananareo mpitondra fanjakana mitady mitsy zay nareo magna déclaration cette année legneny zanaka côtier mahazo bac mention bien resinay andraikitry zegny ny tegna état fédéré tompoko lahy sy tompoko vavy kaza mitady état fédéré rêve kaza mitady état fédéré atsika amin'ny état fédéré zao zegny raha ohatra vitanareo mapetraka zegny ny état fédéré maro ange le olo mitady état fédéré ndraiky ziska fa natao agnatin'ny hirany Zafy Albert matokise Zafy Albert oatsika zao décentralisation ro Zafy Albert oatsika tadidinareo ve tamy fotoagna président Zafy fa niantsaigna foiky décentralisation ziska niantsy nipetraka satria nino antony tamy fotoagna à chaque fois côté io afa ny raha mandalo fa eto amaragnako teniko ho ananareo mpitondra tany sy ny fanjakana surveiller nareo de près satria tamy fotoagna ro atsika côté ny tonga io misy menace misy ao raha ohatra anao tsy miaraka aminaka anao tsy ameko bourse raha nisy zegny tanao c'est ça atsika fa mifioagna zo nisy tamy fotoagna période jiaby za tsy milaza président de la république tamy fotoagna jiaby maro zanaka côtier afaka baka magnaingy ko tsaratsara mila miaraka ministre io vo mazo bourse fa atsika zo amin'ny lalam-pavoagna le système ratsy zegny taloha aloha surveiller nareo de près ho an'ny parent ho an'ny anatsika ray aman-dreny raha ohatra ka misy zanaka atsika afaka baka nahazo mention moyenne tsara tokotro ano izany fianaragna andafy atsika misy moyen zay mbo miangavy anareo mbo magnano déclaration hitany tany aman-danitra fa misy ny fagnambaniany côté tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra voko malagasy zegny izy oh là là donc tsara tsika miaraka mandinika raha volagno